TUNI Kuki News vezo se na bon chaven lem nei vin TUNI ahi lungiel sei khom na ahi lawahi le mi tampin ina lungboi na ho ahi lo le tu lai ta hot topic ti ding ha igam inamin ngai chat pen chu ipiham tele separate administration mei te to ki hian tuma achom choma chen do a long term ma dinga ti chu phat short pi chamna imu theiwa tu chung iboi bangwa hi Kuki Chate avela boina inei ki ta lo na diu hi chi solution hi ki dei pen a hi ti chu het so ke wa hi in TUNI September 2025 September 11 2025 a hi ta in TUNI a hung holim na diu hi a hi le governor pan Kuki BJP MLA ho Chuchanpur mona jong hi anakimu pi ti ei mundang danga jong akimu pi zawai dai ti chu meitei gamsung infal khopi a jong hi meitei MLA atam zopi jong hi anakimu pi a ki ho na ho jong aneiwa centera ko na BJP leader ho jong hongowa hi ta chu meitei ho jong anakimu pi a hi in a hin la ama ho hin he thei diu kha chu media hon comment anabol got nova a hi lo le thudo na na nei na vai comment khat jong ape poi ti pa hi het no hi hi chi ba na jong chu tu le tu ai Kuki Chate ikine pi pe no KZC a hi in MLA ho a hi in SOO ho a hi vin ama ho hin center to talk nei a hi vin ati le Kuki Chate adinga hi chamhlat na a hin sei do di vem ki a hi mi pin ki vel hazing a hi in hi chi ba na jong chu I leader ho MLA ho a hi vin SOO langa leader ho a hi vin KZC langa leader ho a hi vin ama hon jong a thai top sova igam inama dinga hi pan a hin la wa hi in a hin la a chi sa 2 September ni khopa bep sunga chu central government to su to KZC hon sign a hin bol wa hi le mi pi hi ki lungling law jing a hi in a thu chu ke che nai lo a hi in a hin la mi tampi hin koi son zat zat hin bol ta win lunggel zat zat hin nei ta win thing noi ho su manga VV ho hat sa ding a hi lo le thing noi de na dinga I chan ham khat na hi pan la ding ti ho jong hiong a hi in hi chiwa chu ai jong chun pan anakila in KZU mina chu pan anakila in leader ho jau se hi a hi thei le ki ho pi han ti a chu phone anaki bolin ama ho jong a boyu hin tin koiman anala tapo in hi je a chu thu chin hi anaki hepo in hi jong le international hi han national news so a ko na hong ki so dan dung ju ya chu ivet na hi le chun Kuki Chate adinga chu kinep na umbi lowa hi hong do a hi ta in hi che phana chu social a hi tampi hong ki theja social media ho a hi mi pin akingan si I leader ho jong hi TAHSAN lel naw tampi hong hi ta cha IPJ nam tele masanga pa na Kuki Chate gamtum in delovin koiman serious ta in alapo in meite ho to I chen khom wa jong I pi kho am ti a hi pan kila a I gamsung I khosunga jong hi in hoi ta lo hoi ta nei sanga hi meite gama building len ta gatun ding I thano movin meite gama hi investment I bol jing ta vin ai le May 3 2023 a kona hi gal in nei ki ta vin meite ho to na sata a hung ke boy ta vin a hi le hi chiwa hi tu a hi IDP ti vin pusola len jong a sei ji in IDP ki ti hi sa paw het lo je wa se hi ati in a hin la alang khana chu I gel di ai displaced person ti chu a lo na muna a na ding muna talo hung ki chon do ho chu ki seina a hin TUNI a jong hi ivet nai le henge khen khat chu I gamowa ko na in e hal pi je wa hung ki chon do jong nai a hin la atam zo pi phai sunga ko na hung chon do ho hung zam do ho hi IDP hi thailo hi aji chu agamo ahung kinung jot no hi ati hi in
alang khat na chu ige lai la adi chu masanga chu IDP hiu chu mei te gama IDP ai chen no hi chu adi lo na mun khat na chu I chen no a hin tu a hi adi chana ina hung kinung le a hin homecoming ti ding ham khat na hi sei ding ai kilom zo a hi tai ni za chu I din mun I in mun I na ding dola tu a hi ki hung a hi tai hi che pha na chu mi pi zo se hin mei te to cheng khom thei ka hi pu bi kanam mi te to phateta a chen khoma administration hoita ki sima atuma chen ding hi kei ho dinga dam na pen a hi tai ti hi in het phat wa cho MLA ho si si in separate administration a hin thum ta chu separate administration a hin thum phat na wa chu hi chiwa pan lading center to tok nei dinga chu sule KZ si ho ngan si na hung ki nei ta a hung ki nei a hel ama hon tu chunga chu sign a hin bolole KZ si ho hin oi mo nau chu free movement a hin ti pau chu hi chi pa je a chu mi pi kilung ling law a hi lo le mi pi kilung hang ga ma hi tai aban le su chunga a kilung ha na chu ipi ham tele integrity ki ti na pen chu a hi kinen Manipur gam ki thailo ding ti sign a hin bol na la wa a jaw sa pen na chu kilung hang ki na hin a hin la tu chunga chu spokesperson Dr. Sailin in hoi ta hil chit na the bridge so mangcha a hi lawai le TC network mangcha a holim na thu do cha chom chom a bol wa mi pi hon ilung kim lo na ho I ho chi ho hi chi ho zo se su question mangcha do na bol wa hi le hil chit na hin bol chu hi chi wa chu mi tampi tu ai ilung dam ta deu ka ta sanin a hin la iga a het thei deu khat ga seileng tu le tu a hi governor in jong panna sata la a BJP MLA ho hi akimu pi jing cho za an hi masadunga jong chu chuchanpur gam sunga hong lailu na Kuki Chate MLA ho MLA zo se akai lo ho wang ki sei po a hi lo la dang ho wang ki sei po BJP MLA sunga ho se si anakimu pi a closed door meeting anei ai le chi vai MLA ho anaki contact ki cho a khen khat chun phone ala kit lo cho a khen khat in an la a ama ho anaki dong in a hi la ama hon jong I macha hi chi chung chang thu cho a ki sei poi a hi la vai le government form tha ding popular government sim na ding thu a ki sei poi sei jong leo cho a sei do lo de wa hin a hin la a sei dan no chu ka ti hei chilang thu chu I ma ki sei po in ama hon TUNI a meeting anei pe nu chu a hi le PM pa hung ding a hi in hi chi hung na sunga hi na hon chong pan thei chana na pan no wa I gam sungu hi a safe thei na pe na bol de wa hi ti pa zo chu security lang pang hi Ahah ki sei ti zo chu in don put naw a hi in ngi za chu kami pi hon jong I het thim na de wa kain sei a hi in lang khana I sei ki na hi le chun tu le tu a SOO hon assign now Manipur integrity ke thailo ding tia azaw je a to a BJP MLA ho gu thim hi ta ong ki ho to over BJP la a leader pen a lubo pen Indian PM pa a hunga hi la chun kidang ta a popular government jong hi a hin phun do ding ham ti jong hi kisat na lin ta hi ti jong hi het devin ka sei do no min hi chi to bang hung kha hen lang hi le tu a Nepal gam sung boy na ho het so okay wa hin mi pin minister MLA MP a hi lo le finance leader jo se hi ta ho zep jengo ain ho jong hal pi a ji ho na san jong hi ta ho a dep lo hi cho hi chi to bang I hung lun kha ding pau hi ki chat au mi ti hi kain sei do no min tu le tu a BJP ki got dan jong hi mei te gam hi han Kuki Chate gam hi jong le MLA hon closed door meeting anei ta win hoi ta apan la ding dan a hi lo le ETM khatna Congress government in vai Congress in vai a hin hop ding hi cho chu a dei lo a hi ni za chu BJP jong na sata pan ala to a hi gam sung wa hi PR hin koi ma cha government in vai hom lo wa
center in hi ta chu ahop mai in hi chi party lawa chu center a kona kilam kaina jing a hin la tu a hi ahung hlung ding 13 September teng le hin BJP la a leader pen pau hung di chu hi chi ahung na a hi aman jong a partin vai ahop ding chu a hin dei di chu hi chi chu a hi in aban le su leader hon sign a bol na wa mi pi ilung hlei thei lo naw chu mei te to cheng khom thei kai ta po vi itivin integrity is ausa te te hi hi chi ipi bol naw ham ti a hin alang han a chu adi i chu nang in zong chu henge nang in mun a hinai adan chu ken mi khat ko ma chu na in mun hi ke mina ni ji pi in lang na in mun chu ke mina ni ji pi in lang hi chi chu nanga a hinai e ni ke het tempo la kho poi ki ti han lang itiam khat na thina man na hung ta hen lang a hi lo le government a ke hi na hung ta hen lang hi le hi chi tiang le chun EPSA da de mai nei pa chun ama mi na hila ati tiang le ka zo thei na lampi khat thei chu lang khat na chu i ge lai le kichat ama chu tu chunga SO hon sign a bol pau jong hi chi point chu azaw je a chu kichat ta ai a hin la doctor pun sai na a chu constitution le state chu hoi chi lien zo ham ti a hi in hinge alien zo chu a ki he a hin la appoint pa chu a hi in hi chi wa appoint khat ki ji chu a hi in a hi le hi chi how in mun pa chu nang mina pa chu ke mina ji hitin ke min izi zo ting le appoint ni na a chu ama chun hi chi hausa pa thu hi hen ti a hausa dana ki vai po hi je wa che het theina ti wa Indian constitution na ga sai le han I confuse mai thei wa hi je a chu e ho ku ki cha te chu hausa thu pi a hi je a chu hausa a ga min pha hi tin hausa a point ni na a chu hausa to ki ho win tin hausa thu hi tan te ti kha chu ki koi kit han lang hi le ai wang a chu hausa jong chun a point chu a hin sim ting le hi chi wang he mal som mina bo hi la ahin ti ding ahin tan la theis hi ji a chu tu sunga jong hi MLA ho zo se hoi ta hi aki ho to wa Manipur gam sunga popular government sim do na dinga to gon ane jing lai wa hi chi to bang sign e bol kha wa hi le tu a hi PM pa hong hen lang Kuki Chate separate administration kapita ve ti a kinep jing lai wa chu hi chi hi popular government ki form a hi tai ama hi chi dinga hi tai ti a hin sei do ta hen lang hi le ki ka den yeng ri so hi chi to bang jong chu thei lo a hi poi thei a hin la hi chi mong chu hung en te jong ka ti di poi mi pi ho ilung thimu a ki hon thei ne dinga chu iga sei wa hi in tu a jong hi na sata BJP government in Manipur gam sunga vai hop na dinga hi to gon na sata ne politics na sata in a bolovi ti jong hi mu a hin politics hi ta san thei hi lo hi politics chun ama phat chom na ding bo gel na tong a hi ti pa zo hi het thimu ngai ti jong hi ka sei do no min Manipur gam sunga BJP MLA ho zo sen jong tu a hi close door meeting ane wa nga PM pa hung na ding kampau kilep ma PM pa hung na ding thu chang hi kilep na nei wa phat chenga meeting ane asung langa I to bang ki ho na nei hom ti wang hi aki hepo in hi jong le kanam mi te ho egam inam hi a first priority pi u ngai ka tinomina hi chi chu MLA ho chung changa niau cha iga sei theo le ku ki cha ten het diwa phun lova ho in zo khat le hi tin hung thut le i ti diu ham ti na achu lungel iga sei do wa hi in tu le tu a hi mei te hon jong ai MLA ho Dinmun hi avet no wa a dei lo ta a dei lo phat no wa kor kom hon jong PM pa hung ding hi boycott a bol le utawi ti hi zo ama hon jong agin mo chu ipiham PM pa hung hen lang Kuki Chate hi kumni lang hi ta hi ki the za ta a hi le separate administration hin phone do pi jing hen lang hi le boi ta lo de ham ti hi akicha no hi chu hi ja chu PM pa hung ne dinga jong hi boycott a bol ve
ti ho phone do na ho jong anei vin pungka hi za na pa na hi za chan hi total shutdown om ding hi ti ho jong hi a phong do vi ti ho jong hi mu a hin la kanam mi te ho igam inama dinga hi tawnan isu mil lo di wa hi ti jong hi ka sei do nom kin en hi tu a jong hi SOO hon center to sign a ball zo center to kinop to na nei zo wa a kem ho a chon do na chung wa jong hi i chen khom piu mi long hon jong na sata adem na ane yu win alanga tu a all Kuki tribe sunga sub tribe sunga o mahi ti ho na san ge jong hin Kuki Chate chunga hi kampau phalo ta hin ne win center government hinga jong hi di lo ta hi an ho jong hi tampi om tai ti ho jong hi mo a hi kin en hi ni chiwa jong hi ga belo chun maring hon jong na sata a Kuki SO ho kem i chon do na chung chang wa hi che ho jong hi dem na sang ta bol vi leisi chung kiti hi lungkip lel na leisi a hi in ipi chu ke bol jong le a boy lo na chu lo hi ki boy so ke hi a hin la kanam mi te ho i hat no ngai pan kho mo ngai ti hi ka sei do no me nei tu ni a jong hi ama hon ipi sei jong le ei ho ke lung tu ta i pan no wa hi le center government hi nga ki phin deu hi ei ho chunga ki phin thei lo deu hi aji chu center government in via ho ma hi chalai mu na ding hi tia ei chon wa hi ja ki phin no vai le state government ham center government hi ham hi nga hi ki phin ding a hi a hin la comment phalo ta i bol wa za i sei sang wa thip be I vet no wa min a hi ding tia thulu na nei sa chu hoi tai ki pom wa hi chu I pandet pi di wa hi ti zo hi ka sei do nom kin na hi chule VPC vai phei ho a hi in aban le mar ho a hi vin ama hon jong thupon na a hi nei ki no vin tu ma sanga UK ne ho chun thupon na a hin bol na wa kilo kinop to na anei na ho wa cha hi phunga try ma koiman thu so bol ta loading ti chu kana mu in a hin la tu ni a event na hi la a zat ahung ki so kit na lain hi chu ho hi a hi the ai le bol da hi tin igam in ma dinga thu phone au ma hi le KZC na phone thei chula a hi lo la Kuki in pin phone thei chula try mina thil phone ho try mina ki dem ton ho hi bol daw te tu chu nga hi che wa hung ki so pai ki dem na hi lo a hi ama hon a seyo hi a hi le PM modi hung ding chu kalem mo ve mi pin jong iliem diwa hi ipg inam til ama hi tu chunga I hon I thu mo separate administration ei pe thei pa chu a hi ti a hin ei pe thei pa chu a hi in hi za chu a hung na ding hi hoi tai lop diu a hin la koima lam el tol kiti ho wang ki bol loading a hin la inam pon hoi ta ki van hi tin chiu hi ti a hin a thu chu I ma cha asit na lo hi zong le try mina thu ki pho ngoi ngau ti hi chu hoi bolai se wa hi ki tu na lo ding hi za a chu kanami te ho he the mo hi tin tu chu nga UK ne hon thu na ane yu jong so a hoya hoi koi ma chan ama try mina thu a pha hi na si jong la phun lo ding hi ti la phun lo di jeng chu to a hi hoi press release zat ki muzi a hi wang ki zui di lo ti ho jong he jin hi chi ji a chu phamo a ki sa in tu ni a ama chu separate administration a pi thei pa a hi le ei kha pi thei pa a hi ti jong hi het no ngai a pi si chu a pi thei a hi point a kha jong a kha tan thei a hi ti jong hi ka sei do nom kin en hi aban kit na hi chi PM modi hung na ding chung changa hi Government of Manipur hayom na layo hin Government of Manipur in thuso ahin bol Churchanpur district adinga thuso ahin bol chu hichi ahung ting la koiman ergan ho kipo do lo diu iman lo diu thal kiti ho jong hi ipu do lo diu hi hichi hi section 163 of Bharatiya Nagrik Suraksha ti ahin hi chi chun asai nom pen chu mi pi milham ho kiven bit theina ding mi pi milham ho a safe theina ding ti pa hin hi chi rule dung chu ya chu koiman ergan hi hen thal hi hen I ma cha na hin choi do lo de wa hi older ahung ki pi ki to ka
hi chi hi koi man na sa mo a inei lo de wa hi na sa cho na sa kho sa so ke diu koi tabang na sa lo wa uma hi chu tabang hin bol kha au ma hi le achunga action na sata akila ding hi ti jong hi order ki su ai ti ho jong hi mu a hin chule zomi council a ko na press statement khat hong ki bol ki chu a hi le zomi council in PM Modi hung na dinga hi demand an bol ve ti hi chu athu chang ki ji na ho he abona wang in sim zo lo de wa hi ni jong le ama hon PM pa hinga demand list a bol pau hi demand a bol ve ti chu iga sei do wa hi in aban le hi chwa list a hin bol pau cha hi le PM Modi ni he thim pi in lang a hi the a hi le Kuki le mei te ki boy na hi chiwa hi long term a ding ningai to pi long term a solution ding hi ningai to pi ti hi a hi in aban le su to agreement a ti na wa a sei na hi a thu cho a se a hi poi hi zong la athil ji u hi the United People Front UPF zomi aga ti khel khelo zomi iga za e ho hi iti hom thil khat I bol ting le particularly a ga ki I khat hi inom jiwin na hi choi bol da le UPF ti le zomi on za we ti na hi chula a hi le hi chiwa chu ipi bol aga mention khi kho kho ham chi lungdon khat wang a hi in ama na sei be kit na wa chu thousands of family na mi tampi tu ni chan ge a hi in nei lo wa khosa school kai na ding nei lo wa khosa tu ni chan ge a ne la cha ha sta a khosa lungmon na ding nei lo Kuki Chate dim set na ka na live hi je a chu a hi the ai le ke ho hi under article 3 dung zuya chu na power mang chan lang mei te le Kuki ki boy na hi permanent solution na dinga separate administration ka thum pe no hi chi nei pi do ta ven ti hi a hin sei ve ti jong hi mo a hin ama hon a sei be naw a chaina a cha hi le hi chi hi a chaina pe na ga sei dinga chu hi chi ti lo wa hi lampi dang ta lo wa hi ke ho hi a cheng khom thei ke hi ta po ve long ta ma dinga kadam sungova Kuki Chate a safe theina ding Kuki Chate ka ki hin so theina diwa hi nangman lampi khat ni gon pi tan ti a hi thu phon a hin bol ve ti chu a hin a bailam thei pe na he theina diwa chu simple a pau na simple thei pe na ka hin mana hil chet na ka hin bol hi aban la hi chwa hi ko tu ten thu phon a hin bol ki no win ko tu ten zong thu phon a bol now hi a hi le meeting a hin ko a hi in meeting a ko now hi tu chunga KZC keno UPF in central government to aga ke ho na ho report ngai hla na ka no movin hi za achu ke ho hi nga jong report ni hin bol pi event ti a hin hi chi report bol na hi 12 September 2025 ti chu jing ni hole hin KCC Center Church Hall mun kampo pi mona hi neiding pungsom le khana ki panding tu chunga center to ke ho na ho zo se report hi api ki de wa hi ti hi a hi in hi chi report pi na dinga hi gam sunga Sadar Hills kampo pi district sunga leader kiloi khom na za chom CSO kiloi khom na za chom ho jang tep na abol ve ti chu iga khet sa kit wa hi in chule Kuki in pi Delhi NCR in jong thu phon a hi nei chu a hi le hi chiwa hi ama hon jong Delhi and NCR hope sunga Kuki Chate jo si ko ma he sa nom chu nampi Dinmun le maban a kalson ding dan na kalson ding dan ki vai po na dol a mi pi te to sei khom lo kho ta ta je in Kuki in pi Delhi NCR to khom na general body meeting inei diu win het sa na ahong ki nei ti hin Kuki in pi Delhi hon jong mi pi to ke het khoma pan khom theine dinga hi sei khom ding general body bolding ti hi a hi in general meeting bolding ti hi a hi in hi chi hi ahung lung ding 13 September 2025 ti chu PM Modi hung ding ni kho hi in
pungni le ke a ki panding hi chi KWS Delhi Activity Center ding a hi ti chu phun do na ho jong a hin nei win i chen na zo sewa hi kana mi te hoi lai mun hi jong le Delhi Kolkata Mumbai hoi lai hi jong le Kuki Chate kiloi khom na inei na zo sewa hi tu kal thil khat ahung so a thil khat I bol di wa hi jong le ki ho to a meeting nei khoma sei khoma mi pi dei dana chon hi inam pi dam theina dinga hi tu ni a jong hi separate administration imu theilo na hi PGM ikito lo ji oi ichite pi hi ki pi hen nang la mau ki that de bo la mel ma na tha lo de la ti hi min amu ai government in jo het mo hi lo ai is a cho ikito wanga ai him kham bol phot no vin kito phot no vin ichitiang la so namu di oi ti ai ichi chu mel ma to kito khel ding ti na ai po ei ho sung jong ki sim tu phot no vin ti na ai ti chu I het theine di wa in se wa in chule a chi sa deadline ni a thil so ho jong chu tu a hi song pi grouping zut club in jong dem na sang ta a hin bolin hi chi chung chang he ani kho a jong chu an ki phung ta in a hin la tu ni a jong hi avela hin phone a hi in how ki people council hon jong veleu hen eima try ma hi che ho ta bang eima phunga ihin ki phone ji pa ho hi anala nal lo song pi village authority cho hi le hing ama ho gam sunga thil so a hi ama authority chon a bol the a hin la hi chiwa aphung mina hong ki so ho hi anala nal mo ji hi ti iga ke sa ki ro hin chule hi chiwa song pi village authority hon press release a hin bol na wa a sei u cha hi le pu sem thong statue a spray an ki ka ma nam khat zat khat ki ka a ki to mo na thei bol ho hi dem na sang ta ka bol lovin a hi thei ai la ama ho hin 15 September 2025 ka a hi a thu hi a hin ki sei che de wa hi a khuti la wa hi le a thu ki kholin tin aman mo ki po ding hi ang ki het do a hi le aman mo ki po ding hi ti hi a hin phong do win chule nilha lang punggu ma pa na punga chan jingka lang punga chan hi koima khosunga hi wa taloding ti chu curfew tai ma ki koi ta ding ETM khana hi chilai la a hi ahung wa le au ma gari hin pak le au ma lam len pang dunga gari hin koya wa le au ma hi le hi chu ho chun tu se ta hin to kha awai la aman mo ki po de ama themo chan ding hi ti hi ni chewa hi a hin phung ven koima themo chan theilo ding hi aman mo ki po ding hi ti jong hi het sa na a hin bol kit we ti chu a hi in tu hin is for piu I chen khom piu na ga ho chung chang neu cha ga sei leo hen na ga ho hi amasa Manipur governor to ki ho na anane yuwa ana fail a hi tain hi chi zo wa chu center a hi ga chi ki nu wa center langa hi Government of India to jong ga ki ho ki no hin home minister ho to home department ho to jong ga ki ho ki no wa hi chi wa jong hung fail kit a hi tain hi chi pha na chong kinung lewa ki phin na anei wa naga gam sunga hi koiman business a bol thei ta lo ding ti a hi gari hlai thei ding a hi wanga thil lelo ni le sa ho koima sana po thei lo ding ti a kha pha no wa chu na sata a boina aza ni tina hi social media ho a hi agari check na ho van ala do na ho jong viral jing a hi tain hi china chunga chu fail a hi pha na hi tu a hi tha bi a ki ho tha ki dinga jong hi ko na a hin bol ve ti ho jong hi mo a hin I chi a ko na ho hi 11 September na TUNI a hi tain 12 PM vela hi discussion bolding a hi ti hi ko na a hin bol kit no vin ipilang pang a hin sei deu ham hi chi free movement pa FMR pa hi a hin chi zom sa deu ham a hi lawa hi le iti an sei deu ham ti wang sei thei a hi po in a hin la tu le thu a central government na to chu a hi le igam sungo wa hong thung ding chu het sa hi 13 September ting la khon PM Modi hong ding a hi za cha alung hlei sa ngai hi chu ho hi central government in mi hi a cha te chu zending da na hi a hi hi za chu alung hlei na di wa chu meeting a tu ni a a ko kit deu a hi in hong ki ho kit deu iti hong ki ho ding ham wang het thei a hi po in a hin la gin cha thu do la wang chu hi chi UNC hon
thu mo jong hi hung fail te ding hi ti pa hi e het thei de ban niau chai ga phono hi in hi chi chan chu tu ni Kuki news mangcha a governor in Kuki BJP MLA ho anaki mu pi na chung chang le igam sunguwa thil dan ho iga sei the ho chan chuin tin tuni Kuki news ve a hin ngai ho zo si na chung che win ka ki pai na bon chawin pathenin phathei na bo jing taw han